امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حقنده عیدلن منظومه خدا غبنده نبی غشیدا کتاب سنت گرد دانا مفسر لرغا امام اعلا محدث لرغاتي شيخ بالا امام برحق سراج امه امام اعظم ابو حنیفه امام اعظم ابو حنیفه اصول دینی بیان الهك فروع دینی عیان الهك تعلیم حکمت روان الهك فقه مشهور جهان الهك برگزب ایلگا عجب طریقات امام اعظم ابو حنیفه امام اعظم ابو حنیفه اولارن تقوى نشان اردی فصیح و شیرین لسان اردی علم دا اعلى مقام اردی الند همت لقام اردی غيب جدا لر حسن طريقة امام اعظم ابو حنيفة امام اعظم ابو حنيفة امام يعقوب وهم محمد امام شافعي شيخ احمد ابن مبارك مقام رفعت بخاري مسلم امام امت ورد برشا كتاب حكمت امام اعظم ابو حنيفه امام اعظم ابو حنيفه مقلدي كب تمام لسان دا سواد اعظم برر جهان دا مشهور عالم هر بر زمان دا الله نيات لاب وردي زبان دا حق برب بلند رتبة امام اعظم ابو حنيفه امام اعظم ابو حنيفه احاديث لرغا عملني ايلاب برشا مضمونين فكر غجعلاب دقيق فكرت هميشه ويلاب ثابت قدم بول دوامة ايلاب كركز بزاره نظيفة امام اعظم ابو حنيفة امام اعظم ابو حنيفة گروه ناجی غافیر درلار عدو غمانندی شیر درلار مجاهدین امیر درلار یراگ مزدا منیر درلار علوم عرفان غطي خزينة امام اعظم ابو حنيفة امام اعظم ابو حنيفة اشاعة دين مراد اوني قرآن وحديث اورديوني نعمان كوفي در عادئوني محمد ترتاد رياضئوني تمام خصلات لري حميدة امام اعظم ابو حنيفة امام اعظم
حنيفا